Qozon sili. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bosh qalabizda kunduzgi soat 10. Siz Tatariston radiosi topshiriqlarini tinglaysiz. Teatr mikrofon oldida degan sikldan shiratdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Hozir biz sizning e'tiborga G'alaskir Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatrining Eldar Yuzeyev asari bo'yicha qo'yilgan Ulubuz ilana biz ayrilishamiz degan spektaklining birinchi ilishini taqdim etamiz. Rollarni boshqaruvlar: Zulfiya, Naila Garayeva, Bayazid, Rinat Tajiddin, Gulus, Asg'at Xismat, Naznina, Ravshaniya Vasilova, Minnuri, Zulfira Zaripova, Abuzar, Raul Sharafi, Varis, Shamil Bariyev. Spektaklni radio uchun hazırlagan radio rejissyor Osman Ahmadjan, tovush operatori Saniya Hammatova, muharrir Rustam Aqyigit. Voqea bizning kunlarda shaharda bora. Gittikmi? Alzangar uzenler sahralar deryalar hakkına. Gittikmi? Alzangar uzenler sahralar deryalar hakkına. Hıyallar, 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 kumlerim ışarday kalkına. Hıyallar hakkından yırakka, yırakka, kumlerim ışarday kalkına. Hıyallar hakkından yırakka, yırakka, kumlerim ışarday kalkına. Sahna oldi. Gulus bilan Naznina. Nazninaning bir qo'lida qurshaq, ikkinchisida oyu. Naznina, morojniy yashaysan kelami? Shokolad mirmilad yeyilgan o'rinda yashaysan, yashaysan kelami? Qilsamala ham oltin saroyning eshigin qog'asin kelami? Ana ko'r ulu saroy yiroqda balqiydir qiyolar o'rinda. Amatur Naznina, Naznina bo'lur shu saroy to'rinda. Saroyni oshqishin topgan shu dunyoni kezasin kelami? Saroy ishine yashiringan hikmatni tobasin kelami? Ana ko'r ulu saroy yiroqda balqiydir qiyolar o'rinda. Amatur Naznina, Naznina bo'lur shu saroy to'rinda. Uşaqlarım sağınır. Qo'rqma, anda shin quyanlar, maymunlar, oyular topilır. Qo'y shitga qurshag'in, men kutam. Men o'ylayim. O'ylama. Sarayda bir kimde ko'rmagan, bilmagan tılsımlı taşlar da barmı? Sarayda bir kimde ko'rmagan, bilmagan tılsımlı taşlar da barmı? Ana ko'r ulu saroy yiroqda balqiydir qiyolar o'rinda. Amatur Naznina, Naznina bo'lur shu saroy to'rinda. Borasingmi? Boram. Hayda! Qo'shiqlar, uşaqlar. Bayazidlar kvartirasi. Zulfiya qo'y. Bayazid! 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 Uyda yo'q axir. Nihoyat Shekspir, Romeo ham Julietta.
Кадерле минем Ромео, янып сөйләрең ихласмы? Әллә вакытлы шаярларыннан ашкан, язгы ташкынына булмас. Кыяшлы көн алып кайтучы синоптигым, Бөркеттем. Гидрометеорология обсерваториясының инженер-синоптигі Баязит Чурмантаев. Үзеңше бер үзеңне Ромео. Шаярма. Баязит. Ау. Шишин. Пайғамбарым минем. Я, Баязит. Бит айлық отчет, метеорология карта, телевидениедан шығыр жилышлар. Эштәнсең. Дусиш, коктейль, кафе, рестораны. Дусларның да көңілін көрмей болмай дүния бу. Андан соң бит, сен барыбір иде юк. Репетиция? Спектакль? Шул менә шулай шул. Шишин, аргансың пайғамбарым. Гаепләмәй туым түгел. Мин эштән кайтканда син инде төшләр күрәсең, уятырга кызганыч. Син шундый матур итеп йоклыйсың. Көн саен гашык булам үземә. Ә мин иртән уянганда син инде эшкә киткән буласың. Шулай. Ой, нәрсә бу? Тукта инде, нәрсә инде? Ролема утырды. Тукта инде. Артистларма ярар. Сәхнә түгел бит инде бу. Гүлүс, әле һаман юкмыни? Мен аның туган көне дип йөгереп кайткан булам. Кайтырга вакыт юк исә. Туган көне шул. Оныттым. Ой, балакаем. Баязит, син нинди бүләк алып кайттың? Сер. Минем дә серем бар. Әйтимме, Баязит? Юк, әйтмә кирәкми. Әйтмә. Син кыяшлы көн алып кайтсаң, минем дә сюрпризым бар, Баязиткәем. Ышанасыңмы, мин иң бәхетле кеше. Минем хыялым тормышка ашты. Мин Джульетта. Син Джульетта? Кара, Шекспир, Ромео һәм Джульетта. Джульетта ролен актриса Зульфия Сабитовская, Чурмантаева башкара. 45 яшьлек актриса. Мескен 14 яшьтә тулмаган героиняны уйнаган булып кылана. Сәнәсе? Юк, булай гына. Режиссер берничә актрисаны сынап карый. Хәзерлек өчен 2 ай. Театр хәзер гастрольгә китте. Амир шушы минуттан Джульетта. Орали баштарда, кеше күлдермә. 18 яшьлек улыңнан уял. Яшь артисткаларга юл бир. Менә син, пайгамбар. Мин тылсымчы. Үзем дә яшәрәм, тамашачыны да яшәртәм. Мине бер 30 яшькә картайтасың икән. Сюрприз. Гүлүс юк. Ул бу була күрмәсен. Борчылма, дустым. Борчылма, кайтыр. Баязит, әгәр дә син Ромео булсаң, Джульеттаң өчен үлемгә барыр идеңме? Беренчедән, Ромео Джульетталар чоры бик мәхәббәтләре белән ерак гасырларда калган. Икенчедән, мин Ромео түгел. Өченчедән, минем бер дә үлеп торасым килми. Әгәр дә арабызга Парис кебек яшь рыцарь керсә, мин сезгә. Теге безнең дусны әйтәсеңме? Син дус бит ул, ничек инде ул безнең арага керсен ди? Нинди дус, нинди Парис. Парис! Кайсы Парис? Парис! Ромео Джульетта арасына кереп, кызның әтисенең ризалыгын алып өйләнергә йөргән рыцарь. Яшь, көчле, матур Парис миңа мәхәббәтен белдерсә, мин өйрәнәм сезгә иртәгә. Сиңа? Борчылма. Сиңа Париста карамас. Улыңа 18 яшь. Ул юк. Парис тагын кайда йөри торган? Син бердә көнләшмәсеңме? Көнләшү капитализм калды. Көнчелек мәхәббәтнең юлдашы. Мәхәббәт сәхнә. Улыңның туган көнендә генә булса да кылануларыңны онытып тор инде. Һаман кайтмый, кайда гына йөри икән. Кайтыр бәпкән борчылма, дуслары очрагандыр. Баязит. Менә бер генә минутка Ромео бул әле Баязит. Менә. Тукта инде. Бер генә минутка без бер-беребезне яратып йөргән 2 яшь йөрәк.
Ayrılışabız. Nechuk ayrılışabız? Ayrılışabız. Ay senin meni bilen ayrılışasın kelmi. Albatta kelmeydi. Bilettinglar, bir güne söz aytasin ya. Nega so'z? 3 güne söz. Nega so'z? Qadrlim degan. 3 güne söz Romeo. Hem şundan soň ayrılışabız. Mihal itermin. Yana bir söylerin ihlas bulsa, irde toňdan mena haber ayıp gidermin. Canım tenim bilen min siniki jogap bergine. Min barga rıza senin bilen dünya şitine. Ya, aytysıgına. Qadrlim. Alay tugilindi. Qadrlim. Ya, qadrlim. Qadrlim dedim de Qadrlim degan. Qadrlim. To'xtani, sezinar qishqirmang. Roman. Anisi, sen harshtirishsan, anisi. Ben 20 yıl Bu 20 senin dedim. 20 yıl elek bit ul anisi. 20 yıl elek. İsket düşürenin işi gitip aytaydı. To'xta, qadrlim. 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 Yaratı bey, qadrlim. Qadrlim. Anisi, to'xta. Ana rishli. Qishqirma zinar. Hozir men Nuri eshitsa keladi kirasdi bizga. Kerak biz zinar ishini oqirinira. Turishiraq anisi. Mana aytdimmi? Hey! Sizni de şuşulay deb ko'rasiz kimlar bor ekan ha? Mehri, Zulfiya. Haybat aymin Nuri. Dur! Qizlar kirganda urraq qat. Esanmisiz? Mana motor tufli olib keldim bitali. Motor ko'lmakda tiktirdim. Şöyle yarıda bulgansın. Eski tesh bo'lganmi? Radio'g'izni eshitib kiravim. Istinaşa shu qadar oshiq eshitdilar. Tuzuvchilarga rahmat yozaman. Istinani o'ta ko'rinmali deyib ishlay olmaslarmi ekan ey? Ne uchun? Televizorimizni da ko'rarga. Televizor remontda. Payg'ambar. Radiodan bugun tog'in oldading ha? Aldarga men diktor tugel. Direktorma onda mening ishim yo'q. Sen aytirasan bet, ertaga kun quyoshli bo'ladi deb. Ya, sening shadishib bo'layindi. Menimcha ertaga havo buziladi. Ebu Zer'den senin çabular min Nuri dedi. Telefondan silashdim. Eli kimya bilan jirtirga olib chiqmoqchiydi. Hey, Alloh saqlasin, baranmasin. Yüler. Ebu Zer o'zi salom aytib jiberdimi? Kun buzila. So'ng Ebu Zer o'zi shulay degancha. Ebu Zer qo'yan bilan ul Ebu Zer. Hey, ulda senin bilan ishlaybt. Havo kanselarında. Sen bu xaltirgina bit ul. Shalt. Bu xaltirgina tugul, shulmini. Bosh buxalter. Ebu Zer shalt etmese sen abit aqsat etmese ya. Alsa şulay. Buzula hava buzula degan shu. Oy qadrlim, menim Roman. Necha yo'l? Bilmaganım. İrana. Hey, radio deb turam biladi. Ya narsaga tayanib aytasin, endi sen kun buzula deb narsaga tayanib aytasin. Mana sovuq vaqtda tug'an kishining o'ng qulog'i qishitsa, havo buzuluğun kutta turdirir marhum ankay. Mana ertadan beri shu qulog'im qishita. Senin qulog'ingning havoga ne qatnashi bor? Mana ko'rarsan, men Nuri o'zida oning anisida shin avliyalar bo'lgan ekan dersin ay. Siyam desin, meni shannam. Nechi sonol? İrana canım, İrana. Siyam deymi? Ko'rarmiz mana, ko'rarmiz. Asan, tega kunni oyoz bo'ladi deb ayttirding. Amina samaur bir narsa qolsa, salqin alamati derri marhum ankayim. Taki menimcha bo'ldi bit, ha? Radio tinglamasang olaysa. Hey, o'zimnikin qulog'im burib qana qo'yam, lol ana sizniki oqira. Radio sinib turam bit menani. Bizniki oqira canım. Ella vaqtda she'rlarimdan. Atigu vaqtda so'ng, tigu vaqtda. Ay. Biringiz de sizmediniz. Narsa bo'ldi? Burunum qishitog'ina bitay. Nominaydim. Ertaga bo'ladi mahallan. So'ng bit jonim ikkinchi kunni Gagarin kosmos qochdi. Mana bit seniki durustga chiqib etaning Nuri, durustga chiqib. Rahatlanib bir talashada vermesang seni. Ay Zulfiya, nechiklar tuzib yashaysan sen buning bilan? Birgina minutda tuzib tura olmasam shuning bilan. Abo. Anisa, silash. Biz bilgancha yashaymiz endi men Nuri. Hey, ilaktim kurslarga shalt etgan tovush yo'q. Tovush bo'lmag'ach ko'ngilsiz bit, u yashamlari. Sen ayolg'iz boshqa ko'ngilsizdir men Nuri. Siz kuyovga chiqsiz. Kuyovga chiqda, yura qara. Hey, ko'rsatrim men sizga kuyovga chiqsam nechik yasharga ekanin. Tinchlikni tushingizda da ko'ra olmasangiz alayda. Zinhar kuyovga chiqa ko'rma. Ya, nasa birda kuyovga chiqib qaraganingiz yo'qmi men Nuri? Hey, bordi? Qo'rqam men erlardan Zulfiya. Nishlab? Erlar bitalar
хатын кадерен белмиләр. Менә син әйтәм, син төне буе эштән эт итеп арып кайтасың инде, әйме. Ул ана аю шикелле гырылдап йоклап ята. Эх, мин әйтәм үзекәйләрем булса, тик көлеп кенә уятырым, әй. Әни мәрхүм әйтә торганы. Әйе, ирле хатын талашыр, әмма кичиккә жарашыр, дип. Нури, олай сөйләмәгез. Баязитымны үпкәләтерсез. Сине дә әйтер идем инде, Баязит. Менә син монда гырылдап йоклап ятасың да бит ятуы. Соң нишлим инде? Бит хатының төнне эшлим дигән булып, абау. Нәрсә сөйлисең ул? Нәрсә сөйлисең? Әллә кемнәр белән йөри торгандыр, әй. Кем ничек йөри? Ай уздырдыгыз хатыннарны. Иркәләп буздыгыз, соң ирне бар дип тә белмиләр бит. Әни мәрхүм әйтә торганы. Ир булгач, ир булсын. Шалт итеп суксын. Ялт итеп кочагына алсын. Шулт итеп öpsün дип. Нишисең? Нури, карагыз әле сезнең анда. Ай, тату яшисез алайда каһәрләре. Нури, сезнең анда сөтегез кайнап ташый түгел. Абау. Кигән искиләне. Бозула hava buzula дигәч, һич тә булмаса, үзем бузам һаваны. Менә шул. Оф, коткардың әнисе. Менә бит күршеләр көнләшерлек итеп яшибез. Араны Миңнурый да буза алмый. Силәр эшләшәбез шул. Әйе, шулай. Кара әнисе, син бар хәзер үгестәлеңне караштыр, Гөлүс дус эшләрен алып килер. Хәзер. Килер бит ул хәзер, әй. Кара әле нишләп кайтмый? Аманы юк. Поездга фәлән утырып китмәсен тагын. Поезд тавышын ишеткән сайын шомлана йөрәгем. Тизрәк юнәт квартираны. Китсен улыбыз бу куркыныч урыннан. Нишләп кайтмый икән, инде көн икән белә бит югыйсә. Фантомас белән булса, аңа беркем дә тимәс. Фантомасы урамда йөридер. Ничек йөридер? Күреш, Фантомас! Ара иде шунлап та иде. Үзе генә бер кайчан да китми торган иде. Менә бөтен дус эшләр институтка имтихан биреп йөриләр. Юкка без дә берәр институтка төртмәдек. Тукта инде. Булай да коры сөяккә калды. Берәр ел ял итсен. 10-нчыны бетереп газапланды. Имтиханга түгел, хәзер аны аңа берәр путевка юнәтеп курортка җибәрергә кирәк үзен әнисе. Үзебез бармаган курорткамы? Бала хакына үзебезне кыссак та ярар. Хәзер инде ул олылар исемлегендә. Яшьтәшләр арасында кимсенмәсен әнисе. Кем малае китеп бара дигәндә Чурмантаевныкылар дип көнләшеп калырлык булсын. Себетовский. Чурмантаев. Себетовский. Чурмантаев. Себетовский. Чурмантаев, Себетовский. Шулай. Миңа теге вәгъдә иткән тун. Нинди тун? Ах, тун! Тун качмас әнисе. Тун качмас. Менә бердән бер улың бер вакыт китеп барыр. Менә һаман кайтмый да, кайтмый. Кая гына йөри торган. Ярый, Байсит, мин булай гына. Балабыз бәхетле булса, миңа шул җиткән. Кара әнисе. Кара бер генә, кара бу фотокарточкаларда. Ошо битре бит кара. Кара беләсең, кара. Бу койгон оем минем. Булса да булыр икән шул кадәр. Яратыра торган бала. Хәтереңдәме бер вакытны без аны синең белән икәүләп больницага салдык. Хәтерләмәгән кая? Алырга баргач. Хәтерлисеңме? Кайтмыйм ди. Нигә? Больницага сез көн сайын шоколад, апельсин алып киләсез. Шуңа күрә кайтмыйм ди. Әттә, миңа тәмне су китер. Минем аягым авырта дигән булай. 4 яшь инде. Хәтерлисеңме? Теге бу кызны алып килгәнен хәтерлисеңме? Безгә Гөлүс, мин әйтәм, Гөлүс. Бу кызның үзе бар кире, үзе алып кайттың ана. Әттә. Менә бу кыз бездә торсын, без бергәләп уйнарбыз дип әйтә. Бу кызның үзе бар кире, үзе алып кай. Бит белә әбинең дә үзе булган. Син бит аны менә алып кайткансың. Нәрсә дип Әнисе, беләсеңме, менә бер вакытны ул менә зур бер кеше булгач, музейдан әйбәт килерләр. Һәм мин аларга менә сезгә тагын бер экспонат.
Muzeyga koyarlık eksponat mıydı bu talçıbığı? Hazır kitiren mına al koy mına hazır. Adette mına yaşırıp koy şoşa talçıbığı neyse. Yarayma yaşırıp koy yüze koykaş yüzüne kursatıp küldürür biz yarayma. Bu sırada bulurken şu kadar yarattırattıralım bana. Anisi hatırında mı bişikte tirvetip yıkılatkan şakla. Yüzesin könüsken almaday tulup peşken Midret motor işabeu şaulama enkesi belli ben Yakmayım iken üpkelep Güzlere dürüldü gelem Bir zaman gitti bana Almak ümit Uf deyip kalır enkesi İşlep koyatma eken balakayım. Anisi. İndi gün ekenin bile bitiyor ise. Anisi. Saat neçe? Saat 8. Nak jidege koytup jitem digen idi. Aman yok nişleyip sen ise. Жуликлар өтірген болса? Тоқтайын анisi yok ne söyleme. Өреген алам diyenler de bala bilmez başına tındırırlar. Böregi şabiydi. Böregi bek şabiydi. Koras sen burşılma anisi. Börek de bizimle bitirme. Men hazır değil. Hazır men anı çıkıp üzüm karşılam burşılma anisi. Men hazır. Men hazır. Kayın balakayım. İşlep koyatma. Anisi hazır bir caykine. Anın bit. Başında börege yok. Yaşıl börege yok. Ey anisi. Ey anisi mine bit o. Koyta ol hazır. Koyta burşılma anisi. Bala yok bitiyor. Yok şu yanım. Suğa düşken köpek yoğaldı. Ey koytır anisi koytır. Suğa battı. Toktayın anisi. Nişle batsın. Battı suğa. Su kıynırığa düşken. Tokta burşılma anisi. Su bastında yata. Alayım anisi. Alayım. İlk dolanına ukinip yata. Anisi kirek bir şarkı. Vadalan şokır. Anisi. Vadalan şokır. Vadalan şokır. Otur hadi su getir. Burşılma anisi. Burşılma hadi su getir. Mına anisi. Hadi su getir. Burşılma anisi. Hadi. Sopa. Ana. Burşılma anisi. Bu neyse? Bu bir kanyak. Burşılma. Oynatkaş kalakka. Doktayın anisi. Oynatkaş kalakırlık işe bilemem anisi. Ağzına kapkanda. Doktayın burşılma anisi. İsrekip yalgış militsin alıbırgı tıkanlar. Doktayın şu yarım Böyle bütün militsin ayakka bastır. Şaltrat. Hazır anisi şaltratam hazır. Alo. Milisiya bu ne gibi bu? Yok ötügüz. Anda sizge yalgışkına Çurmantayev familiyalı birer kişi kilip ilakmadı mı? Çurmantayev gülüstü. Nerse? Kim? Latte? Çurman. Atasın suğup çıkan. Toktan işlep silmekten. Tokta kızalım. Tokta kız jiberigiz hazır balana. Jiberigiz. Mına bütün jirim toza selamet. Jiberigiz hazır. Toza min jiberigiz hazır. Jiberigiz. Kim? Nerse? Kim? Anın ismi Gülüstügül. Galavettin. Rahmet bizim malay tüger. Rahmet. Çurmantayev gülüstü. Bana ayten bir tanesi. Bizim malay. Yol tüger. Bana aytemiş. Burşılmanisi. Allah'a şükür. Su stansiyasına şaltratırga kirek. Doktor işler benden iyisi. Su stansiyasına. Bir ay şaltratayım.
Sustansiz. Aytыңыз әлі. Sizdə bugün birər yigit suğa batmadımı? Battı. Tukta bırşılma Anise, bırşılma dedim seni, her şey bırşılma. Anda batuşlar köp olur olsun, bırşılma. İsmi? Birisi? Kim? Kim? Şu Rişit. Emine bir tanesi. Hay, rahmet sizge şu Rişit'ini batırganı. Nersesiyliysin Hüseyin Anise, nersesiyliysin. Şurmantayev'ni batırmagan için rahmet sizge. Şunay, bırşıl. Oy bana kayın gülüskayım. Mine itamış Anise, ol bir cize, onun bir razriyatlı yüzüm şebeyt ol, bırşılma dinar. Koydasın bana. Yok şu. Tabıldıklar bölümüne şaltıratırgan girer. Oktay'ın Anise, tabıldıklar bölümünde bala bula deyim Anise. Ezribel sen bulavul. Ana kumule balada. Bala kümüle dalada. Ana kumule balada. Bala kümüle dalada. Milyon kişilik kalada. Niler bulgan balama. Milyon kişilik kalada. Niler bulgan balama. Gittik balamı izlerge. Sizlerge hem davarga. Tapsak giden çıkarmazga. Gildek şunday paraga. Tapsak giden çıkarmazga. Gildek şunday paraga. Fantamız! Hadi! Hazine! Haydi kiremiz! Yo'q, men kirmayman. Haydi kiremiz! Yo'q, men kirmayman. Nu yarar ala sesin şundağına otur. Hazır çıkamayın yeme. Ulan. Naniye? Etiye ne isteyin şi? Koyda yürüdüm. Etiye ne isteyin şi? Nerse bireşiz? Kayda girdi. Eti! Ev. Min ilendim eti. Nerse? İlendim. Şık ilendim. Sizden kimi ilendim? Yok mu sileme? İlendim bulgaç ilendim. Min Ayarma. Min balaşağa tügül. Nişlep songa kaldım. Sun. Min ilenip girip sunga kaldım. Kıtlıyım eti. Kıtlı. Nişik ilendin? Kimge ilendin? Koyşan ilendim. Ani. Gariz azağızda kilim tırstaydı. Oynama gülüz. Oynavdan uzgan eti. Kiyev kızgan. Kiyev kızgan değil mi? Esen misiniz? Esen misiniz? Sen misiniz? Yumuşağız var mı elden anıyım? Yo'q. Bir nindi de yumuşum yo'q. Oynap siyleysiz mi son siz oylap mı? Eti. Nustu sineti. Barısı da oylangan. Siz bir tane balalar. Ani. Mine rahim itani. Esir gражданları 18 yaştan ilene yeki Kiyev'ge çığa alalar. Mine rahim it. Nazine, men seni özümden fantamasın bile tanıştırmam göreyim mi? İyi. Senin bile şeykini su kuyunum. Kışkını şana çekip şanaga oturup şavam mı? Oğlum can çekeyim. Sileşem. Oğlum. Fantamas. Oğlum gülüz. Simit elini nıklap öldürüp de gitmegen balam. Eti mine rahim it. Mine manısı ölgürgenlik atistatı bulayın da eti. Nazine, sen elbette bizni bulay karşı alırlar diye oylamaksındır ha. No niçevo. Benim biteli eti bile aninin tecrübesi jitip bitmeyin. Bana hazır zor derecedeki sileşular alıp arabası. Eti yani. Rahim itip urunlarınızga urnaşınız ali. Nazine. Oturduk. Alatik urundukka. Eti yani. Tanış bulunuz. Bana bu sizin kiliniz. Naznina. Ana benim aniyim. Ani basıkız. Bas annesi bas canım bas. Zülfiye. Sabetovskiy Çormantal. Yaxshi bilem. Men sizga g'oshiq. Siz her vaqt baxtsiz muhabbatga dushyor bo'lgan giroyinyalarni o'ynaysiz. Qalyamanu. 5 topqir qo'radim. Eskitkish. Maysara. Bir topqir qo'radim. G'ajab. Men sizni bek motor, bek yosh, bek shibar, bek ko'rkam, bek silov etib ko'rgan edim. Ana benim etiyim. Eti basıkız. Gidrometeorologiya observatoriyasining injener-sinoptigi Bayazid Churmantayev. Sizning bilan chetdan turib tanish. Quyoshli kunni yomg'ir yog'ib kayfimiz buzilgan vaqtda biz sizni har vaqt sug'ib esga olamiz. Rahmat. Singilkash. Sanayım.
Әне, ол өзінің ойыншықлары янында тұрайды, ойнап. Ойнап? Ойнап, шытасың мәтесі, ойыншықлар янында ойнап. Сіз аның ойыншықлар біле ойнауына қарамағыз. Ол ойыншықлар кебетінде сатушы. Сатушы. Сен бұл экспонатны көресің ме? Әнесі керек. Әнеседен керек. Көресің ме? Керек. Қазір өзіне кері алып қойып бұл қышықны шытасың ме? Бұршылма, әнесі бұршылма керек. Олар бітәні иленішмегеннер, әнесі. Олар әлі ғанизағына бергеннер. Әлі оларны кер ойларға да вақытлары бар. Наркет. Ой, әнесі керек. Шытасың ме? Керек. Ой, Глюс! Әнесі. Глюс ауыртты ма? Әнесі. Суға алмын бетмейсің. Тәрбие шарасы, Әне, баланы битаны 5 яшқа қадар гына қорқытырға яры, әне. Рахмат, әне. Бұл шыбықның бізге де керек болып шығуы бар. Әнесі. Бұлай болғай, сіздің біле ирлер, шәшіләшірге тұры келейінді. Әти. Әу, балам, әу жаным. Сенің соңғы сөзің әти бақырым. Менің соңғы сөзім, бала қайғынам. Мен ешкіне де риза бола алмайым, балам. Ярай, әне сөз сізге? Мен де фатиха бір алмайым олам. Ой, Глюс! Бұршылма, нәсіне, бұршылма. Онда барысы да біз ойлағанша бар әлі. Көресің, Нәзіне, ескі қарашлы ата-ана, яңа тұрмыш башларға ойлаған ұлларын әм келінлерін қабыл етмейлер. Кетеміз, Нәзіне, дүния матыр, дүния кей. Қоя кетеміз, Глюс! Ата-анасы қуып шығарған екі мәхлукке жылы пішмақ табылыр. Ертеға қызық болыр сенсация. Световский, Шырмантаевлар өзлерінің ұлларын әм келінлерін қуып шығарғанlar. Глюс, сен бет меңа әйттің, туған күнім дедің, сағат 8-ге дос ешлерім келе дедің. Біз иде yok. Auf Wiedersehen! Бала қайғынам, сен аршын жан кесегім. Фамилия. Оңайсыз қайда қалдырма, фамилия. Шырмантаевлар бетті. Бала қайғынам, сен аршын. Кішіне айтыр, балам. Шырмантаев, Сабитовский, Шырмантаев. Міне мен, сіздің шушы затлы фамилияларыңызны үршетір үшін тұрышып жүрейм. Әсіз! Глюс, мен үйге қойдам. Шыңшыма! Шаңшыма келен. Ярай, сізге ескі қарашығыздан кері шегіну үшін 5 минут вақыт. 5 минут. Бірінінде де аңлашылмаушылы келіп шықмаған. Сіз бұрышылып, өзіңіздің яратқан ұлығызны күтесіз. Салют, әне! Әйде! Ай, қарап бұл. Оңайсыз келіп шықты. Оңайсыз келіп шықты. Сен бұздың ішін әнесе, бұл біздің туған күні ғұмырында бірінші тапқыр иленіп қайтқан. Әғжулер башмен, ақмақ. Julietto, 14 yaşı tular-tulmaz kevga şıqqa. Әйе. Biz gina ol bir-birimizni kütüp, 27'ne tuturdu. Әйе, қазір бет әнесі, балалар витамин ашап үшелер бет алар әнесі. Televizordan gün sayın suyam degen sizni işiteler. Kalaskada şoqtaq bir-birsinin qışaqlaşqanını büşkenin көріп yatalar. Қазір бет яшілер ирте үлгірәлер әнесі. 18'de de үйlenmegeş. Başan ilensin balakayım. Romeo и Джульетталардан 4 yılға сұңға қалғандар әлі бұлар әнесі. Әйе. Шудай, түккі аяғылар білен болсын. Әйбәт болсын, рақым етсін. Әйде шақырай көзлер. Әйде, табай көзлер. Мына бет келділер де, мына балақайларым қойттылар да. Әйдегіз yollarınızға Ақжайма. Түкіл аяғың білен келі. Шудай. Әнесі бір әрсіміз әйтем. Гидрометеорология обсерваториясы һәм өзімнің есімінен. Сізні ата-ана бұсағасынан бірінші тапқыр атлап кіруіңіз білән тәбрик етем балалар. Рахим етіңіз. Партком һәм мискол. Ишеттің ме? Әйттім бит мен сиңа. Мына менің әти білән әне сені уш түпләрендә генә йөртерләр дип. Күрдең ме? Һава хәлләре яхшы, көн суяшлы. Салют балакайлар. Үзегез сүрдәнегез балакай. Әйдәгез, рахим итегез. Кайнанайлар турында шундый ямсыз мәзәкләр сөйлиләр. Ә сез шундый ягымлы. Беләсезме? Сез образ иҗат иткәндә мин тәпиемнең очларында гына басып йөрергә тырышырмын. Ярар, килен. Тәпи очларында гына йөрерсең. Ничек, килен?
Bu sizni eshitgach intiga kir yuvishi, intiga idan yuvishi xotinlar ko'z oldidan kelar. Bir shilma kelin kir yorg'ada, idan yorg'ada yuranersin. Siz narsa, bizda kirni mashina yuva, idanni biz shvabra bilan yuvamiz. Bizda mashina yo'q, biz qo'l bilan yuvamiz. Qo'l bilan? Ey, yuri qutlim sizni baxtli. Rahmat ani. Nazninani o'zi yashayashaki bilan da tanishtiring da, Tanishtir o'zing bo'lmaydi. Biz yashaytirgan mana bu kuzgi o'rni mening ijod o'rnim. Motor. Men bitta aktrisa. Ana tegindagi bo'lma atigizniki, hozir sizniki bo'lar endi. Rahmat. Amin, men. Atin, shavlama endi atisi yoshlarga har yerda yo'l ochiq. Aqortlarga ehtirom. Mana bu kreslо seniki bo'lar. To'xta, bu kreslо. Nazmina, bizga bir bo'lmagina yetarmi? Voy, bilmayman shul Guluz, bilasizmi? Bizning uyda mening bir o'zima bir bo'lma. Bir bo'lmada ikki kishi nechik yashaysin deb shulay bil. Hali sizga yiqlarga da bo'lma kerak. Yo'q, biz yiqlamaymiz, ayma Guluz. Yarar. Что siz? Men divanda yiqlarman. Amin. Sen narsa sen mana kolyaskani qo'yar biz belli. Kolyaskani qo'yar. Oğlum, kolyaska narsaga indati? Kolyaska. Men bitindati, hozir zo'r bitindi. Menga kolyaska kerakmi bitindi? Oğlum bir shilma kerakmi? Men seni uyretirman. Ne oğlum? O kolyaskani biz mana shu tira kerak ketirib qo'yarmiz. Mana shu. Yo'q, bu mening ijod o'rnim. Agarda kolyaskadan birer tovush chiqib, sening ishingga qamashawli boshlasam, sening qo'lingga bir pol tuttiramiz. Vali. Yo'q, menga shu tovushi yo'qmi? Nechga yaramaydi nesi? Yo'qmi? Matisiz narsa. Yasharam degandagina meni qo'rshiqqa aylantirasan. Men rizzat tugul. Men senga ko'pmi aytdim, yunat kvartirani dedim. Uni biz o'sar, ilanir dedim, mana usta ilandi. Yoshlarga o'rin yo'q. Shulay nesi? Ulan, men sizning uchun dek shart. İlanınız, işayınız. İlanu ol, ila bolu. Sizning yigit yo'q, şimdi 20'lar ana sizga. 20'lar. Haliga şartla aytmışatımızdım. Bugün tantanalı ravishda bildiram. Qo'yal, to'g'ri. Ay. Menga bütün o'ng'ayliklari, gazi, vannasi, tualeti, qaynar suv, balkoni bilan bir bo'lmali kvartira berdilar. Sinoptik. Aldan ko'ra bilu natijasi. Sizimdim, uylanir bular dedim. Mana lichna mening familiyani yozib order berdilar shurman. Bayay. Qo'ydi. Pijamni ustimda Ay, mana istimda ekan, mana hozir bolaqaylar, hozir mana beraman sizga. Bu orderda sizning baxtli yozmishingiz bolaqaylarim. Kvartira topgan o'rinda poyezd yo'lidan yiroq. Mana urra! Nihoyat ko'nglim tinchlandi. Mana bu orderni, ya'ni masalan kvartirani tug'an kuni ham kutilmagan iylanish bilan qutlab, birdan bir bolamiz Guluzga ham bo'lajak kelinimiz Nazninaga tantanalı ravishda topshirgan. Rahmat ati, tantanalı ravishda oldim. Sen bizni baxtli etding atisi. Shahriga bir motor keki. Turmushdagi eng zo'r shodlik. Yine xo'jasin ko'kka shishi. Shahriga eng motor keki. Yine xo'jasin ko'kka shishi. Shahriga eng motor keki. İskikkish. Okey. Yine xo'jasin ko'kka shishi. İskikkish. Okey. Yine xo'jasin ko'kka shishi. Okey. Very good. Ana shulay bolaqaylarim. Endi xabar quda-qudachalarga da xabar yetarga bo'lar. Ularni kimlar bo'layindani? Endi kelinning ati anisi bormi degan so'z? Nazina, sening atiyaning bormi so'ng? Bor Guluz, atiyim de bor, aniyim de bor. Hali mening davatiyim bilan davaniyim de bor Guluz. Ati, atisi de bor, anisi de bor, davanisi bilan davatisi de bor ati. Bikshap qo'ying. Oy!
Нәрсә булды? Gülüs. Нәрсә булды? Meni ya koytam. Nega? Koytam. Agar da davatiyim bilan anim menim kuyovga chiqqanimni bilsalar, boshimni kesashaklar. Siz zinhar munda yo'q deb aytdingiz, yami? Zinhar. Нәрсә булды? Da bilmaylar. Yana to'xtab keling. Шул квартира. 2 ой вакыт узган. Глюс ялгызы. Дәвәнең белән дәвәтеңнән курккач кияү ашыгып булмый шул инде. У меня сеструнки нету. У меня братишка тоже нету. Мөмкинме? Саңайда кирип карагыз. Сен мине белмисең инде. Юк, күргән белгән кешем түгел. Дворник Миңнур апаңны. Соң белмичә күршедә тора бит. Мин шул күрше тәти апаңның киләчәктә булачак хәләл җифте булам инде. Әбүзәр диләр. Атаң белән бергә эшләгән булабыз. Я, тәти апаның характеры ничек? Эй, тапкансыз тәти апа. Миңнур апаңа сүз әйтәсе булма. Юк. Миңа акча биргәндә әйбәт аның характеры. Акча юк. Әйдәгез таныш булыйк. Гөлүс. Әбүзәр. Карале. Бер йомышымның атын әле. Миңнур апаңны чакырып кер. Атаңны күрдем, тиз кайтмыйлар. Соң сез нигә үзегез кирмисез? Ул бит күршедә генә тора. Минем бит вакыт юк. Минем хәзер үземнең кәләш килергә тиеш. Аптыраш. Син дә өйләнәсең менә. Исәп шулайрак иде. Соң кияү инде. Мә әреген шаша. Мороженое алып келдем үзеңә. Рәхмәт. Хәзер чакыргам. Карале. Әү. Бек шибәр бер абый көтә диген. Ярый әйтермен. Карале. Әү. Теодос. Миңнур апаң монда кергәч, безне бер 5 кенә минутка ялгыз калдыр инде, ярыймы? Анысы нигә инде тагы? Әйтеп торам бит вакыт юк дип. Иртәгә тагын мороженое алып бирәмен үзеңә. Шулай дисезме? Мороженое дигәндә аяк идәндә хәзер чакырам. Миңнур апа! Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, тимәсен тартып җибәр. Безгә ярый урта мотор, кирәкми артык җибәр. Безгә ярый урта мотор, кирәкми артык җибәр. 1, 2, 3, 4. Бишәү, алтау, җидәү, сигез, 9-дан соң 10 булсын. Тәвәккәлим дә өйләнәм, соң булса да 10 булсын. Тәвәккәлим дә өйләнәм, соң булса да 10 булсын. Бишәү, алтау, җидәү, сигез. 10, 20, 30, 40, санауы уен икән. 40 яшьтә өйләнмәсәң, каушулар кыен икән. 40 яшьтә өйләнмәсәң, каушулар кыен икән. 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 100, 900 мең генә. Бит очында 1000 генә, сөям шуны мин генә. Миллион кызлар арасында бердән берем бер генә. 10, 100, 1000, миллион. Миңнурай. Әбүзәркәем, нишлисең монда, Менә Баязитларга йомышым бар иде. Өйдә юклар икән. Шулай дип кытыл. Карале Әбүзәркәем. Кем соң ул синең бердән-берең җырларда җырлаган? Син булмыйча кем булсын инде? Апа. Мондый матур мин кемдә барсың? Карале Әбүзәркәем.
Bizning күршеләребезне әйтәм, бек борчулы чаклары бит әле, уллары өйләнә. Эй, тәм җирле аталары утлы табага басканда йөри, квартир дип бөтенесенә күркә булып куна. Квартир тәтемә сахыр сүзләрдә. Аба уны эшләп. Дөрес алмыйлар дип эштә тавыш куптардым. Соң бит инде җаныем, бердән-бер балалар өчен нишләргә дә белмиләр бит инде бичара кайлар. Дөрес әйтәсең, Нурый. Атана бичара хәленә калып бара. Семьяда хуҗа юк. Шул йомшаклыктан файдаланып бала диктаторга әйләнде. Хәерлегә булсын. Өстәл янында утырганда иң түрдә Гөлүс үзләре ишек төбендә булыр. Иң тәмле ризык балага, үзләренә аннан калганы, Баланы Аллага әйләндерделәр, шуңа табыналар. Балалар астуа, Әбүзәркәем, балалар астуа. Күп семьялар үзләре турында гына уйлыйлар. Бала табып үзләренә кыенлык китерәселәре килмәй. Менә шуннан башлана инде ул бала культы. Бердән берем, дөньяда берем. Эх, Усарибезнең Солтан урамында бала чага йөрелеп. Йорт сайын 6-7 бала үстек. Без менә үзебез 12 бала үстек. Үй тулып. Әгәр берәр гаибез булса, дибер кырыңгына кора бала, һәммәбез шам. Ата юк хәзер семьяда. Ата. Хатын иреннән узынып хуҗа булырга омтылудан ул Әбүзәркәем. Соң кемнең баш, кемнең муен икәнен үзләре дә белмиләр. Мин белермен буйрса. Эй, Аллам. Эй, Ходаем. Ситтән карау хөкем итү җиңел ул. Менә без нишләрбез икән? Әбүзәркәем. Нурый. Bütün сәләгәй малагиләре бетте. Әйдә җаным, тагын барып карыйк әле ЗАГСка. Абау, кит! Кит дип карайлы кеше күрер дисәң. Кит! Кагылмадым, булды. Эй, үпкәләде дә. Әбүзәрди. Ана кайгынам. Сез кемнеке? Коя. Менә. Әни карчыкныкы бит. Әбүзәр күземә кара, кем белән? Менә аппагыз. Хәзер яшь кызлар чәчләрен акка буйлар, алдашма. Әсин. Нәрсә? Әсин. Нишәгә мин? Әсин. Абау, нишәгә мин? Үзеңнең бер көнлек килен икәнлегеңне нигә әйтмәдең? Ай, Аллам, җиткергәннәр дә, 10 елда үтмәде бит. Җиткергәннәр дә. Яшермәдем Әбүзәркәем. Искалуы кыен. Кәрим алып кайтты. Икенче көнне машина авариясында һәлак булды мәрхүм. Аптыраш. Яраттыңмы? Яратмагач кияүгә чыгалар димен. Әмин. Мәрхүмнәрдән көннәшмә. Әбүзәркәем. Әнием сүзләре. Беренче мәхәббәт. Беренчесе ялкынлы, икенчесе акыллы булады. Әбүзәркәем. Минем дә сиңа бер сирем бар бит әле, Миннурый. Әйт, Әбүзәркәем, бер сиреңдә калмасын, әйт. Беренче мәхәббәт дигән нәрсә миндә дә булды бит. Беләм бит инде, Әбүзәркәем. Юк, монысы түгел. Нәрсә? Минем дә яшь чакта вәгъдәләшкән кызым. Кая ул? Мин армиягә киткәч, Упал Минзакта күкәй җыючы Тәүфикка кияүгә чыккан. Яраттыңмы шуны? Яшьлек мәхәббәтем белән üzülеп. Әлдә исләремә төшкәндә. Жарый, Әбүзәркәем, алай бик борсылма. Кая бер борыныңа бер сөртеп алыйм мен. Менә шулай. Менә җеп-җиңел булып китте. Бурында, эштә бер түйірдә калмады. Шулай дигән. Миңнурый. Кушылыйга. Абау.
Бик куркыныч бит, Әбүзәркәем. Тагы 1-2 ел түзик инде. 10 ел түзгәнне... Нәрсәдән куркасың? 30-40 елдан бизсәң, Әбүзәр. Валлаһи, биллаһи бизмәм. Сез җегетләр баштан бөтенегез дә шулай дисез. Жаратасыңмы мине, Жаратмаган кая ул. Абау. Таң белән сулыган гөлләргә сулары сибеп кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. Таң белән сулыган гөлләргә сулары сибеп кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. Кояш айны, ай кояшны. Күрмичә ничек түзәр. Кояш айны, ай кояшны. Күрмичә ничек түзәр. Тар урамнарына киңәйтеп, таңдай балкып кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. Тар урамнарына киңәйтеп, таңдай балкып кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. Ярингә бергә булмасак, каушалмый гомер узар. Ярингә бергә булмасак, каушалмый гомер узар. 18 яшьлек кызлардай янып көйеп кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. 18 яшьлек кызлардай янып көйеп кеме йөрий. Миңа нурай. Әбүзәр. Мәңгелек ярымы димәсәң, күңелем синнән бизәр. Мәңгелек ярымы димәсәң, күңелем синнән бизәр. Минурай. Әбүзәр. Чык миңа. Шикләнәм. Мин дә куркам, чык миңа дип әйтү белән шикләнәм. Әбүзәр. Син ялгыз. Син буйдак. Чәч кыйлып бетә инде Миңнурай сине уйлап. Әбүзәр, шартым бар. Әгәр шул шартны үтәсәң, чыгам дигән антым бар. Әйт шуны. Җаным кил. Мин хыял иткән нәрсәне җегет булсаң алып кил. Табарбыз. Карарбыз. Табарбыз. Табалмасам эшләпәмне башка кимим. Абау. Табарбыз. Әбүзәркәем, тукта. Глюс керә. Миңнури Әбүзәр дип аны үбеп ала. Безобразие. Чыкканда бүлмәгә кереп килүче Нәзнинә белән берлешә. Глюс. Кара. Минем Нәзнинә килгән. Глюс. Әйдә, Нәзнинә, кир. Кирмим, уялам, без бит әле язылышмаган синең белән. Нәрсәдән уялып торасың? Кир, үзебезнең өй бит. Әллә ничек бит? Нәрсәсе әллә ничек булсын? Кир инде, уялма. Кир диләр сиңа. Бабау, нигә кычкырасың? Син бит тыңламыйсың. Өйдәгеләргә әйттеңме? Син нәрсә, өйдән куып чыгарсыннар дисең? Чыгарсалар ишин киткән, барыбер китәсе. Квартир әзер, урдир кисәдә. Ай, оста, ярыйла, син җигет кеше. Глюс? Син бүген йокладыңмы? Әллә шунда. Ә ничек йокладың, Глюс? 7 төн уртасында поезд тавышы уята мине. Әллә кая чакыра еракка. Хәзер китеп тә булмас инде. Ник, Глюс? Койрык бызга катты. Ә төш күрдеңме, Глюс? Мин кыз баламын төш күрергә. Ой, Глюс, ә мин төне буе йоклый алмадым. Саташып беттем, таң алдыннан гына кычкырып
uyandım. Nişler biz iken Gülüs. Birgine de kileşekni göz aldına getir almayayım. Sen korkma. Kileşek kıtış kış motor bulaşak ol. Nerseler bulur? Canım nerse diley? Nerse? Ana benim buzav şaklı fantomas, limuzin, magnitofonlar, dejinsiler, mikrovilgetler, krasovkalar, stereo... Yok Gülüs, bilesin mi? Benim dünyada bir kimde görmegen, bilmegen, tılsımlı bir sihirli taş tabasım kile. Bu benim hıyalım. Şaba, anısında tabırбыз. Aha. Gülüs? Bugün yalkını men işe barmayım. Nişlibiz he? Başkalar nişli ikensin yalkını. Yana ilenişken kişiler. Nezine beni tut karmaklarını. Eydek gittik balıkla. Balıkka men barmayım. Nege? Men balıkmayın jinim siymeyin. Başlana. Bilesin bunu sen balık tutunun temin lezzeti. Gülüs. Mene karayla. Mene yılga boyuna barıp oturasın iyi mi? Su üstü tıptan. Direkte çıl balıklar sikire. Kız kalkavuşta yanda fantamas. Mene bir zaman mene bir şunun zorluğundaki taban balığı kilip ekringine silevini kababas. Şu vakitte yürek lip eytip tura. Bir zaman kalkavuş su içinde yugalıp tura. Edigen çıkılganı siltep jip beresin de altın balık gümüş tenkelerini yaltıratıp yar başında bir fantamas. Aport! Ey kul balık tutuları fantamas bilen. Fremi fantaziya. Sen nerse? Kını buyu kol kavuşka korab oturgan meni jüler dip bildin melle. Oylap taptım. Biz bugün senin bilen tansıga barabız. Emine benim belki şoktanın biyisi kilmiş ol bildin mi? Gülüs, barık indi. Barmıybız. Barık. Men aytkaç barmıybız. Barık. Deydin. Alıp bar. Yoksa bilesin mi ben senin işledim? Korkuttun. Başımlık hisselerde barmıybız. Gülüs, alıp bar indi. Barmıybız dedim. Alıp bar. Barmıybız. Alıp bar. Men aytkaç barmıybız. Alıp bar beni tansıga. Benim biyisi kile. Nezine sen olay. Sen olay zılama. Bir kışkırıp zılasan ana kurşu Mingnur yapay işitir de elle nerseler süylep yürür. Sen zılama Mingnur yapay işitir deyip. Zılama Nezine paşalıstı birinci günden zılama. Siz Galiskar Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatrining Eldar Yuzeyev asari bo'yicha qo'yilgan Ulug'biz ilana biz ayrilishamiz degan spektaklining birinchi ilishini tingladingiz. Aning ikkinchi ilishi bugun 13 soat 10 minutda yangrayacak. Qozon Siley. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 13 soat 10 minut. Siz Tatariston radiosi topshiriqlarini tinglaysiz. Teatr mikrofon oldinda degan sikldan topshiruvimizni davom ettiramiz. Hozir biz sizning e'tiborga Galiskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatrining Eldar Yuzeyev asari bo'yicha qo'yilgan Ulug'biz ilana biz ayrilishamiz degan spektaklining ikkinchi ilishini taqdim etamiz. Rollarni boshqaralar: Zulfiya, Nayla Garayeva, Bayazid, Rinat Tajiddin, Gülüs, Asxat Xismat, Naznina Ravshaniya Vasilova, Mingnuri, Zulfira Zaripova, Abuzar Ravil Sharafiy, Varis Shamil Bariyev. Spektaklni radio uchun hazırladılar. Radio rejissyor G'isman Ahmadjan, tovush operatori Saniya Hammatova, muharrir Rustam Oqyigit. Zılama deyim. Ayda otur krasvor çeşemiz. Tapqansın krasvor benim biyisi kile. Nerse tapqansın? Benim eti tünler boyu otura yıklamışa krasvor çeşem deyip. Mene tınglalı. Tınglamış indi. Bulun bücağı değilgen. Bulun büjegi. Oo, büjek. 8 harften. 8 harften. İyi. Kort. 4. Büjek. Büjek 5. Baka. Baka 4. Şikirtke. Şik.
Qarala on sotqin ekan shikirtga. Nega tergashasan sen mening bilan? Kim sening bilan tergasha? Topdim shikirtga deyilgan. Bilasizki, sen meni sajikdan o'q shikirtka deb urtinglar. Senimi? Meni Sajikdan o'qma. sajikdan o'q Shikirtka deb urtinglar, ha? shikirtka deb urtinglar. Qiziq ekan shikirtka. Glus, tag'in birgina topqir aytib qo'ram, men sening burningni tishlab uzam. Shikirtka. Shikirtka. Yo'q. Aytmayman shikirtka. Yo'q, bitta. Nazina, ayda parkka boramiz. Parkka. Iye. Parkka, anda narsa? Anda shikirtka. Yo'q. Anda kulib bilmalar bor. Bir kirib ishlar qotqancha tagarik kulib chiqaramiz deydi. O'zingina kul. Tag'in bormi anda? Bor. Yari sen tag'inda o'tirsan, men kularman, ayda. Oqshom bormi? Oqshom yo'q. Quril, sen bilasan. Shahar yerida oqshasiz bir odamda otlab bo'lmaydi. Bilam. Sen bilgach. Quril, sen bu oqshom bo'ldirga tishsin, tishlaysan. Menga bit ati bilani mening zarplatadan kun sayin bir seans kinoliq yoki bir marojniylik qina beralar. Bugun ansida tatimadi. Ey, sening Glus, agarda mena sening 100 so'm oqshom bo'lsa, ne ishlar eding? 100 so'm oqshom bo'lsa, bilmayman ishlarga ekanida yo'q u. Kimya qimga o'tiraldi. Qaral. Men bit bir boshqa qaraganda ikki bosh haybatroq deb senga uylanirga yirim. Hayda o'tir ikkovlab o'ylashamiz. O'ylashiksin. Glus. Narsa? Mening boshim o'tilgan shekilli bir narsada o'ylamay. Ey, sening shul bo'laring. Qaral Nazina, topdim. Narsa? Kurshi men Nuriyapadan so'raymiz. Birov aytinglar vida yo'qda oqsha kerakda men onlardan so'rab turam bergalik. Men Nuriyapa! Hozir mundada kirib ketadi. Sen sizg'ira bilmaysizmi? Bilam. Sizg'irganni birda yaratmaysiz. Sizg'irib ko'rsataymi? Nuriyapa, kel. Nuriyapa! Majid chiqarasingizga sizg'irga yaramay. Astag'firullah, qiz boshi bilan sizg'irib tura. Qoralay. Men Nuriyapa. Mana tanish bo'l. Mana shu mustaqil turmush boshlarg'aysa. Ana qayg'inam. Shoshimni endi kelin. Esanmisiz men Nuriyapa? Ne hal? Fikrat balakay bit buni ishlarsin ekan buning bilan. Nishava, Zag'isqa borgancha o'shal ol. Hali bizning 2 oy vaqt bor hali. Shulay desingmi? Hey, subhanallah. Men hozirda ko'z qiriyinda men bo'lsa kelin bo'lib 70 kun tursin derir marhum ankayim. Yolg'ishqan ekan, bugunlikda ertalik bir sekingagina ketarlik tugul bu. Subhanallah. Kelin bo'lganing birda yo'qmi? Yo'qdir. Qora eshitib turay. Uyratingmi? Uyratingiz. Kerak. Beres aljapqish. Mana Jingni sizg'anasin. Desam sizni bunda sizg'anib turliq tugul endi. Aljapqishni jabasın, qisib beylisin. Ay bildim. Nuriyapa, olay qotdi qismi. Hey, bulay qisqanға da sudamag'ash bo'lmay. 1, 2. Kelin bo'lsa shunday bo'lsin, o'zi kilbatli bo'lsin, so'zi qimmatli bo'lsin, qo'li zinnatli bo'lsin, so'zi qimmatli bo'lsin, qo'li zinnatli bo'lsin. Kelin bo'lsa shunday bo'lsin, ish joyin bilib yursin, qaynonasi qaynatasi oldinda biyib tursin, qaynonasi qaynatasi oldinda biyib tursin. Kelin bo'lsa shunday bo'lsin, naq menim tisli bo'lsin, 18 yoshlik kelinlar bir chetda turib tursin, 18 yoshlik kelinlar bir chetda turib tursin. Er bilan xotin nechik yashaylarsin, ustavim bilasizmi? Bir narsa da bilmim. Uyratingmi? Yarunda o'zimiz uyranamiz. Uyratingiz. Bo'lar, senga yarunda. Mana uyratim hali xotiningmiz, chidab qinatir. Tak, o'tirig'iz hali qarshima.
Sen baş, sen ayak bol, sen qayrak, sen qanat bol. Birinchi kunni xotiningning qutini al. Jonimni olaman men sening. Qutin butun atirishsa da qo'rquvingni sezdirma. Shikirke. Subhanallah. Xotining xiliqsizlansa qo'l bilan berma, til bilan berib yo'q. Iring isirib qaytsa ipishurligini minib tish. Aynırlıqını aytı. Ekiringine deybi. Eğer demeger ebetke papiruska degen akşanı tiyinlep sanap bire başlasa, xotinin akşa tutturma. Bir tiyindi. Eğer demeger gün sayın tağın iştenke birinde deyip tinkenge tiye başlasa mı? Iringge akşanı istetmede işinden üzün barıb al, buldu mu? Şu buldu. Mana bunisi kerakmasiydi. Mingnur yapa. Mana sen bek ko'p bilasan endi, yeymi? Sen bizni bek ko'p uyratding endi, yeymi? Ko'rshi haqqi, Alloh haqqi deysang endi sen, yeymi? Mingnur yapa. Qutkor, пожалуйста, Mingnur yapa. Mana shuni aytib ishtankani suriy boshlayın da ala. Sen bit Mingnur yapaşanın burishqog'ini bit. Eğer demeger eniyim merhum şikirli oqsha sanab o'tirganda o'lib netib ko'rolmay qolsam, Tuaşak malayına selam aytırsın deme. Aytırmın Mingnur yapa, aytırmı. Saqlık kasasında kiminde 500 tenke akşası bulmuşa turib, ülenmesin deyip vasiyet aytdı diyersin. Aytırmın Mingnur yapa, aytırmın. Tuaşak malayığızga tağı bir vasiyetim var. Tezdirek ayt da berindi. Gümürlük yoldaş bulası kişisin, uramga oynarga çıkkan yerden alıp qaytmasın deyip aytdı diyersin deme. Aytırmın anda senin işin yok. Ezir qoğuşka uyalamasın. Uyanı uzi tizilsin deyip de aytdı deyip aytırsın mı sen? Nu aytırmın indi, nu berindi Mingnur yapa, пожалуйста. Bek gerek mi neysin akşa? Bek gerek şu Mingnur yapa, bek gerek. Köp gerek mi? Bir 5, yok. Bir 3 so'm bo'lsa şol jeydi. Atilar qaytqachda tag'in kirib, atidan so'rab olursiz Mingnur yapa. Alay iskine tenkede bulgaç. Etiğinden kirip sırap da alırlık bulgaç. Biririz. Hava kenseleri birse. Ebu Zer abıyın şol sanasa, etiğine getirip tuttursa, ol şunu men alıp qaytıp kürsetse, ulu gülüsün mınar çalgan buruşların tiyinge tülese, sana iştenkeni birirge mi yok mu deyip uylap kararmın deme. Mingnuri tugel, jinnurisin. Aydan aznine do'st malaylarga. Bormi Gülüs? 3 so'm akşam bo'lgancha 100 do'sting bo'lsin o. Gülüs. Ayda deyim. Ayda. Ayda. Yine sındırız aytdın. 3 so'ming bo'lgancha 100 do'sting bo'lsin. To'xta, Tuaşak malayığızga tağı bir vasiyetim var. Mingnuri Gülüs bilan Nazina ortidan kete. Rolin qabatlı Zülfiye qaytib kire. Qadrli minam Romeo, yanıp süylerin ihlasmı? Eller vakitli şehirlerinden aşkan yazgıt aşkına bulmazmı? Siyam desem, meni şanam. Aşılayda kuylum şeklene. Aşağı aşıklarının vəhdələri nəsə buldu? Bala! Zərmən şeklene, ne buldu? Harap buldu. Nişlədi? Kistiler. Kistiler? İlengeşkin abid. Oy xudayım, nişlətdilər birdən birimni? Sen pereme kildi. Yığılıp düştü mü? Yok, tartıp aldılar. Oy, canı var mı? Akırtıp daladılar küpe kündüz. Oy xudayım, saatı. Uzi sen mi? Yuttular balanı. Jir titredim elle. Jir titrese iyisem kala cimerdiler. Kimler? Balanın vaktin cimerdiler. Birmiler kıbar tiranı. Nişir vermiler? Sen maktanıp Mingnuri'ye aytkensin. Mingnuri'ye büzerge. Galiga. İşte tamır. İmiş. Ben kvartirini kıyık yol bilen alamışkına. Soğukta, ulubuz eylene kelin düşeni bektir mi? Eytmegen koya. Hakkınız yok. Ha ordur. Ordur alsa kişede. Kişede mi? Ey. Kulağı kaç bar. Bütün şehrini ayakka bastır. Ministerga barım jit. Birime kvartirini. Balağa birine bulak ne kiri almıyorlar. Sileşip kara, sinalar bilen sileşip kara. Bırak hazır balamız. Kaytıp kırar, gözünden işi korarmız. Nefse yitirmiş balasını. Ya, haydi. Uylik. Nişlerge. Haydi canım kiserim, uylik. Taptım. Ah, ışkanda. Hazır. Taptım.
Даму правныйга шақыртабыз. Жайлыбыз, байлыбыз. Сыйлыбыз. Исіртабыз. Диванға аударабыз да ашқышымызды тартып аламыз. Алабыз болмайжан кесеген, болмай. Пешкі ғына бет ол дуңы прав дегенім пешкі ғына ол. Жетмәсі ішмей, аш қазаны. Ауыл теге король дегенлерін ішіртіп кіна аударырлық түгел мін әмінді. Болмайжан, болмай. Ойлик жан кесеген, ойлик. Таптым. Ne sabah? Aşkış yasattabız. Aşkış yasattabız. Yasattabız. Aşağımızda kire oturabız. Ordur bizden kulda, kvartiri bizdeki. Ay. Batmay canım, batmay. Militsiya, skandal, familiya, zakonla bulsun. Beylenir, uğran kalmasın. Zakonla bulsun. Ay, oylayın canım kısak. Oylayın. Zakonla bulsun, beylenir. Oylayın. Taptım. Nerse taptın? Basit. Ay. Biz ayrılışabız. Biz ayrılışabız. Nerse? Tutamızda ayrılışabız. Zakon kuşkanışa beylenirge urun yok. Şunday şakta şayarmalı can kısayım kirek. Şayarmalı inşallah beytem. Biz ayrılışabız. Giteli. Başka şöyle yok. Mınday oyunun benim yalgışkına da başıma kelgeni yok. Men seninle bir kaçan da ayrılışmam. Başkaca mümkün değil. Ne silesin sen Zülfiye? Menden tuydun mu ni? Yaratam. Senin içine yaşayayım. Bunlar varsa da yalgan mı ni? Yok. Senden tuyalar mı ni? Kanattım muhabbetim sınırlık değil. Sen şulay bulgaş. Biz balamızını yarattık hakkına ayrılışamız. Yok mümkün değil. Şurarka yamin. Biz senin bilen vakitleşağına. Neçe vakitleşağına? Kişi göz aldığındağına ayrılışamız. Neçe? Kişi göz aldığında biz ayrılışkan bulamız. Şöyle doğru kilkende. Birge bulamız. Neçe şey? Neçleyvesi? Neçe gün? Tınla mine. Biz senin bilen iyide dolaşabız. Izgışabız. Kışkırışabız. Men seniden quvib chiqargan bulam. Nechik meni quvib chiqargan bulasın? Yurigina jurigina. Men seni quvib chiqargan bulam. Seniden chiqib ketgan bulasın. Shimadaningni, orderingni olasın da tegishli o'ringa borasan. Qo'shtish bizning qo'lda. Anladingmi? Hem biz kavuşabız. Hem order bizim kolunda. Bolalarni o'rnashtiram da men sening yanına ishib qila qaytam. Bolalar baxtli. Hem shulay deydim. Matun qaymayda istak hozirlik etib, aybatgina etib bir baxillashik, xushlashik halis. Mana shul anis. Men sening bu o'zingni sening bilan uchrashganga qadar betimni yo'misha saqlarman anisi. Sağ ol. Yani hoşuna Turgay. Aynen bol. Aynen. Hazır. Başladık. Nersen neyse? Dolaşabız, ızgışabız. Toktayında neyse benim seninle bir koyşanda dolaşkanım bulmadı. Üpkeleşsek sileşmeyin barışılgına. Sileşme. Üpkeleş. Sileşme tek kışkırgına. Men Nuri şötürüne gitip kışkırgına. Anlaşıldı. Nuri aytsın Abu Zer'ga. Abu Zer aytsın Gali'ga. Biz ayrılışkan. Bulda neyse. Başla. To'xta anisa narsa deb qishqirg'asin. To'xta nisi. Ishmasam talashadi nisi. Sen narsa deb aytganda bilmem bitinda men anisa. Oltin gibi yaş qamarimni zoya uzdirdim sening bilan. Yorayinde nisi. Endi shunda birarsiz. Endi so'z aytdim sen. Ayt birarsiz. Ana şey aytdim son. Top endi top. Junsiz degan. Junsiz? Yo'q, anisa bo'lmay, anisa men balo aytaman. Bula haqında. O'tinib surib ayt. Bo'lmay canım. Bo'lmay. Bula junsiz degan. Ya ayt. Junsiz! Oy! Junsiz? Nasa dedi? Bir so'z aytmadim. Kim junsiz? To'xta, sen o'zing so'rading bet. Men junsizmi? Yo'q, to'xta, sen bet o'zing menga. Yo'q, sen menga narsa deding, aligna sen menga junsiz deding. Yori. Junsiz bilan yashama. To'xta, nesa narsa sen sen menga aylangan choqda aytmading. To'xta, nesa biz bet. Yari bor. Junsiz bilan yashama chiqib ket. Qo'ya boring. Biz sizda yasharmiz.
Var шығып кетіп алайындарын, мә, шымаданыңны ал, мә, міне шәпәнні, зауытшығыңны, мә, кинаптағыны бар, Қоя барайым мен, шығып кет, бар. Әлі ешітмейді. Аллаға шүкір ешітмей, әнесі. Мен Нұрин айтам, керек маңанда келіп керек шақта жоқ. Әй, мен Нұрин! Тоқтайын, әнесі, тоқтайын. Тоқта. Стенаға тиіп әлі Мына мұнысы болмай, стенаға тиіп әлі, әнесі. Тесті бала қоқына отырамызды. Алла, үстім аяғым, үстім аяғым. Неге шаулашасыз, аяғын кім ауырттырды ма? Не болды? Біз не, мен Нұр ешіттің ме? Ишітмеген қоя, не ишітмеген? Біз оны білен талаштық, ызғыштық. Қазір ойылышамыз. Ескі ауыздан яңа қабәрі. Олары илене, атаналары айрылыша. Ай. Жақсы міне, шаммем, yol koymem, мен мұңа қарасыналарына, күршілерімнен ұялмысан ише ел түзіген ұяны жимермек бұлалары. Елі? Келелі мұнда Баязит, келелі мұнда Зülfiye. Келме. Үппелеріне бір ұнытышығы. Біздің орабыз үзілген мәңгіге. Тоқтағыз әлі, үппелеріне ұнытышығыз да, бір шаққышығыз да, чүт үбішігіз да бітті кетті. Zülfiye. Min Nuri. Biz bir Zülfiye bilen... Bastırmanın ayağına. Ay Allah. Qoralısın bunlar ne? Qoralısın bunlar ne? Zülfiye... Gitti. Şöyle gitti Bayezid. Cılarlık bulgaç ayağına basmıyorlar ana. Mine yırtıqızdan işik gülersiz iken. Kıvartırla kuza tabılır. Koralı Zülfiye'sini kuva. Zülfiye'ni kuma Zülfiye'ni uğsini kuvarga tiyeş. Mine balalarınızdan işik gülersiz iken. Onlar bit üzleri koruy bilmeyler, üretmegensiz. Koralı Zülfiye, gülüsü sen qabılır. Sen neznesi bunlar? Gülüsünün bala deyince o gülüsünün Ey mineytem. Balan tuğa şu ayrılsam bundan alimitini koyarır yana. Soğa kalgansın Zülfiye. Ey gel. Kuru. Gel. Bayezid. Sen yaptırmışsınız bizimdik. Kubbet özetlerdim. Ay Xudayım. Marakan köreslerim. Şunda bir artistler bir kere. İşahat hazırlar bu. Kur'an'ın sesini bulanda. Kur'an'ın sesini bulanda. Әкірі біркінді сүйміне кірісіда ғылдап бекпар бетасың. Bir artist var mı? Haris mi var? Allah üstüyle. Bitti baş. Sen benim halel cüfettim. Ben ilenem. Sana bir anısını bekledim. Can gülerim. Tüzde. Sulaymane. Bayezid. Bu hatın bu dürüst eyteme. Nesi eytesin? Sonuna bu alemine yana eytten size. Men Nuri mi? Dürüst eyte. Dürüst eyte. Şıpık. Korosuna ne? Ne irettim bana talaşırga, ne tırıştım. Tek irettim bulmadı bitey. Hayali, tige varis bire gitken bazını alıp gidin. Buldu yine men Nuri, buldu. Kiret mi? Bayezid. Sizde bu yumuşaklıkla tebrik etsem dost. Hotmayın Bayezid. Rahmet can keselim yeter. Şu saatni, şu minutni sizning brigadra boshlig'ingizga naq 20 yil. Hotmayın seni Julietta. 20 Hotmayın seni Bayezid. Sen hayır. Bayezid 20 yil. Көнләшүдән атыллы кыяфәтенә кергән Баязид базын сизгеп яласына бара. Йортлар арасында кичкенә бакча. Каршыда Баязид күчеп килгән яңа йортның балконы күренә. Миңнури ишек алды сибереп йөри.
Коляска etib Әбүзәр килеп керә. Миңнурый! Ай, Әбүзәркәем, исәнмесәм Әбүзәркәем. Әбүзәркәем, безнең күршеләребезнең бек борчулы чаклары бит әле аерылыштылар. Булар. Ярты Казан аерылышу белән мәшгуль булганда аларга читтә калмас инде. Кара әле, Миңнурый, анда судларда аерылышырга чират бик зур ди. Әллә өйләнешкәнче чиратка язылып куябызмы? Оба, әстәгъфирулла. Авызыңнан җил алсын. Туктале Әбүзәркәем, аерылышырга чиратка язылашабыз дип, син 2 ай буе кая җирдең әле, Син кушкан шартны үтәдем. Кая? Әстәгъфирулла, коляска. Син дә мин уйлаганнарны гына уйлап җирисең икән бит, хыялый. Бухгалтер, план 10 ел алдан төзелә. Буның 10 елдан соң безгә кирәге чыгар микән соң Әбүзәркәем? Bütün нәрсә хыялдан башлана җаный. Бигрәкләрдә башлы малай, ай. Йөрмәс бу шәләй вәләй, ай. Бик кирәк андый малай. Әйдә өйләник малай. Бик кирәк андый малай. Әйдә өйләник малай. Хулиган булып чыкса, уй. Атасын сугып йыкса, уй. Кирәкми андый малай. Әйдә өйләнмик малай. Кирәкми андый малай. Әйдә өйләнмик малай. Савый. Малайдан малай булыр. Ай. Әбүзәр бабай булар. Ай. Бик кирәк андый малай. Әйдә өйләник малай. Бик кирәк андый малай. Тизрәк өйләник малай. Әбүзәр Миңнурый китәләр. Балконда Баязит күренә. Килен, балакайны сөйгәнемне мин бәхетле иттем. Миссиям тәмамланып килә. О, Зөлфиям, кавышырбыз тиздән, мин сөям. 1 сәгатьтән барда хәл ителер, кайгы, газап, борчу унтылыр, яуда җиңгән бөркет сөйгәненең кайнар кочагына омтылыр. Джульеттасын көткән Ромеодай, көтәм сине, бәхет якында. Бары рольләр генә алмашынды. Кыз бакчада, егет балконда. Баязит яшеренә. Şiirkam balkonuma Kurma gülüm sular dibinde Şiirkam
вагонына. Атылып Варис керә. Зульфия, Варис, үтірәм сізден бір генә минут репетиция. Вакыт юк, улым өйләнә. Юк, Зульфия, біләсіз, ертәгә минем язмышымға әйтелә, біләсізме, театрда бірден-бір Ромео, ул мин. Зульфия, бүгін ертән мен хәтта балыққа да бармадым. Балыққа да бармадық. Әйе, Зульфия, чөнки минем белән түгел бөтен театрның язмышыға әйтелә, театрда бірден-бір Ромео, ул мин. Йөрі, башлагыз. Рахмат. Мен риза. О, рахмат сезгә, Зульфия. Варис белән Зөлфия репетиция башлыйлар. Ох, ялым! Балконда Баязит күренә. Якыным этем! Бетте, янды, сүнді, сүтілді. Джульеттам, халал шәфәтем! Алай әйтү иртә түгелме? Саңда түгел, иртә дә түгел. Мин өйләнәм сезгә, иртәгә. Җавап көтәм сездән. Язмышыма шулай язылгандыр. Нихәл итим, Парис, баш иям. Ул да белсен, безнең мәхәббәтне сиздерегез аңа сүрелсен. Мәхәббәтем сүрелерлек түгел. Мин яратам аны. Ул белсен. Ул ярата мине. Беләм. Сез мине дә сөясез бит. Юк, мине генә ярата. Күңелемдә калсын, әйтмим генә хисләремне сезгә карата. Зульфия, ихлас умумны кабул ит. О, Джульетта яратам. Зульфия, Джульетта яратам. О, Джульетта! Баязит. Зульфия, мен сені күттім. Мен килдем. Мен сен ерген урамlardan үттім. Мен сені йөрәгемдә йөрттем. Тәрәзә шәшәмләрне күрдім. Үз мәхәббәтімнен үзем качып киттім. Мен һәр кичне театрга бардым. Мен күрмәдем. Үзелеп сиңа карадым. Мен белмәдем. Мен һәр төнне сине затып калдым. Мен сизмәдем. Көн сайын һава торышын тыңлыйдым, синең тавышыңа ошатып. Ялган. Рәсемеңне үбеп елыйдым, кайгы хәсрәтемне бушатып. Ике йөзлелек хыянат. Баязит. Мәңгелеккә синең өчен Баязитны юк дип фараз ит. Күңелем саф синең каршыңда. Ишетеп тордым үзем, барсында. Варис, эгоист җан, 20 ел йөргән серләшеп, һәм еланда йөрәгебезгә кергән безнең мәхәббәттән көнләшеп. 20 ел мин алдагансың. Җитте нокта. Китәм синнән, китәм. Алдау хыянәткә җавап итеп, чынлап аерылышу тәкъдим итәм. Баязит! Баязит! Зульфия! Кил, якын кил, сулышларым белән тартып алам. Үрел аз гына. Уем җитми. Кил чык кочагыма. Күзләремдә иркән алсына. Сәхнәдәге балерина кебек күтәрелче сылу аккышым. Ничә еллар күргәнем юк инде күзләреңнең нурлы балкышы. Джульетта, халал җифтем. Ромео, хыялым үтеп. Варис Парисларга карамасаң, уч төбендә генә йөртермен. Көнләшүләр шундый килешәсме, тик бер генә сүзән. Зульфиям, 20 ел тел ұшында йөрткән сүзне әйтәм. Мин сөям. Баязит. Тарат икәм. Үпкәшикләремне, күңел күкләремне аяз ит. Язмышымны тик син хәл итәсең. Сөясеңме? Әйтче, дөресен. Сөям. Мондай үбүне һич тыйганым юк. Гомер буе бергә яшәп мин. 2 ай ярымга картайттың да, нәкъ 20 елга яшәттең. Сине эзләп мин күкләргә аштым. Таптым сине, бәхет ишекләрен ачтым. Сөйлә, тик егылып төшә күрмә. Без җиңдек. Тантана яссы гына калды. Улыбызны квартирага яздырдым. Үземне төшерәм дә. Минем яныма кире кайтасың. Кайтам, сөеклем. Җиңү яулап кайтам. Учып кайтам. Очрашырга секундлар гына калды. Түз алтыным, түз мин. Түзәлме, Баязит, мин түзәлме. Мин менәм. Сине яныңа менәм. Зульфиям. Баязит. Зульфия, нәрсә ул ярату? Иң татлы күз яшы кыюдыр. Үзеңнән кадерле кешенең
Dünyada yaşavın tuyudur. Bayezid, nerse soğu suyu. Dünyаны matурrak күрүдür. Sağına sağına, koguna koguna, kobuna kobuna yürüdür. Zülfiye, нәрсе ул мәхәббәт? Гомернең узганын сизүдер. Кайгыны, сагышны бүлгәләп, бергәләп түзүдер. Балалар килә. Киләләр, әйдәгез. Әйдә, яшәгән. Күрен. Нәзнинә. Әу. Җиттек тә хыялның үренә, кулларым бәхеткә үрелә. Күл, сарай. Тәрәзәсе ачылган. Давыллары басылган. Төн узган, кояшлы таң аткан. Әтием болытны тараткан. Янында диңгезе йөз генә. Балконнан үрелеп әфлисун, бананнар, йөземнәр үзгенә. Өзелгән, өстәлгә куелган шоколад, мармелад муеннан иркәли дулкыннар шаулавы. Өелгән мороженое таулары. Менәсе юк икән тауга да. Йөрисе юк икән ауга да. Аюлар, куяннар тотылган, карыйлар җәнлекләр йортыннан. Нәзнинә, нигә син шат түгел? Ә син нигә мине бирегә чакырдың, Гөлүс? Белмим. Әти икебезгә дә шунда килергә кушты. Я, өйдәгеләргә әйттеңме? Уй! Ике ай әйтмичә йөрисең, ә иртәгә? Мин әйттем, Гөлүс. Я, кыйнамадылармы? Кыйнасалар бик яхшы булган булыр иде әле. Урталарына утыртып, миңа 2 сәгать буе лекция укыдылар. Нәрсә диделәр инде? Башта ул җигет белән үзең таныш диделәр. Әйе. Аннан соң безне таныштыр диделәр. Әйе. Менә шуннан соң гына карап карарбыз диделәр. Ә син нәрсә дидең инде? Мин ул җигет белән таныша башладым. Ул бик әйбәт кеше булырга ошаган дидем. Әйбәт әйткәнсең. Гөлүс, иртәгә язылабыз, аннан. Эй, мин үзем дә белмим, Нәзинә. Бир кулыңны. Менә без хыялыбызга килеп җиттек, әйдә керәбез. Гөлүс, шушымы инде безнең хыялның ахыры? Безнең яшьлек менә шушында кереп бикләнәме, Гөлүс? Сиңа тагын нәрсә кирәк? Кичкенәдән башлыйбыз, квартирадан, аннан зурракларын таләп итәрбез. Җаным тартмый. Аяк тартса шул җиткән, әйдә. Гөлүс, ә хыял, ә ачкыч, серле таш, Гөлүс. Ник кирәк? Әзрис барысы да әтиләр эзләгән, тапканнар. Әнә үзләре киләләр каршыга. Әти! Улым Гөлүс! Ник чакырдың, әти? Без килдек. Мин сезне көттем, Гөлүс улым. Нәзнинә килен, бик көттем. Әнисе, Зөлфиям! Баязид! Зөлфиям. Ниһаят без бергә. Сез бергә? Сез нәрсә аерылышмадыгызмы ни? Ничек инде? Бәхетле көнне аерылышалар димени балалар. Ава, субханалла, карале бүзәркәем безнең күршеләребезнегенә. Килешкәннәр түгелме соң? Аптыраш. Ни хәл? Иске күрше. Привет. Әйдә бүзәркәем, әйтеп сал әзерләгән сүзеңне. Миңнури әйтә, йортыгыз құтлы булсын ди. Бүзәр әйтә, бу өйдә дә, тигидә дә ни, базы савыт-саба шалтырамас. Миңнури әйтә, икенче бер тапкыр да өйләнмәде. Бүзәр әйтә, яшәсәң менә безнең шикелле яшә, яшәмәсәң бөтенләй яшәп тә тормас. Менә мен җан кисәгем, ал әле шушы базыны. Аз гына сабыр итегез. Сабыр әйтә, шушы көнгә калдык инде. Бүзәр әйтә, иртәгә 18 яшьлек салагылар белән загыска барабыз. Шушлар белән. Бер генә секунд. Менә ал инде шушы. Тукта, сабыр итегез дим, бер генә секунд. Улым Гөлүс, киленем Нәзнинә. Мин сезне сынау айларын уңышлы үтүегез белән котлыйм. Исегездәме? Мин Гөлүснең туган көненә балконлы квартира белән киткән идем. Үзегез беләсез, көтелмәгән хәл. Хәзер инде мин сезгә аны 1000 бәла белән кире алып үзегезгә кайтарып бирәм. Ул сезнеке. Менә ачкыч, бәхет ишеге ачык. Менә мәгез, балалар. Менә ул ачкыч, менә. Ягым белән килен. Алыгыз, әтиегезнең бүләген рәсми ягы хәл ителгән. Әйе, алыгыз. Булай булгач базы сезгә күчә инде Гөлүс. Мә, Бүзәр әйтә, иегез котлы булсын ди. Рәхмәт. Булды бер. Иегездә савыт-саба шалтырамасын ди. Булды ике. Рәхим итегез, балконга чыгып басыгыз. Шурмантаев нәселе. Анасы, үзебез аста калсак калдык, әмма балаларны югарыга күтәрәбез. Мәгез ачкыч. Алыгыз баязид. Эй, карама шуңа. Өметсез. Сез нәрсә?
Өзігіздің бірден бір ұлығызны үйленгеш кіне шушы бір бөлмелі квартирда ташлап қалдырмақшы боласыз ма? Әгер де менен күлірге ойласағыз, керекмей квартирағызда өзігізді. Әстағафирулла, нәрсе сөйлейо? Улым, шартыңны әйт. Шарт мы? Мына шушымдай шарт. Өзігіз бір бөлмеліде қаласыз, әмиңа 2 бөлмелісін. Глюс, сен нәрсе сөйлейсің, Глюс? Қара, құланышы бір бөлмеге насыймаймын. Тұра бара бүтін дүнияға сыймас. Улым, бәлки қазірге bir bölme jitep durur. Тұрағара, 4 бөлмелісінде юнәттірбіз. Ақылығыз алтын екен, ha? Bir нендей мебелі болмаған. Bir бөлмелі тар квартирада яратқан балағызны сарғайтырға болдыңыз ма? Сіз, ата-аналар, кіші алдында ұялмайсыз да. Айдан әлсіне өзіміздің үйге. Сіз, өзіңіздің үр-яңа бір бөлмелі квартирағызда қалырсыз. Sabri. Ойла. Bir нендей де сабыр еті yok. Ата-анадан мәрхәмәт күткен мен жүлер. Ulam anla, bu iyi atağızga altın saraydan da kıymet gerek düştü. Amına rəxətləniniz indi özünüzün altın sarayınızda. Нең үшін біз бір-бірімізді көрерге телміріп, соқ білән соқ көбік яшадық. Siz нәрсе? Benim şart karıca tügülmenle yoksa men bütünüyle eylemeyim. Rıza bala kayınam, Rıza. Hele men sizge bir güne şartını aytdım. Tağın indi şartın var bala kayım. İkimizge de Kara Deniz boyuna Putyovka. Bu yolda seyahati. Balağızlı maşinalı tuturunda da kuptan oylarga vakit. Şorman tayıflar nesili başkalardan kim bulmasın? Akşa kayan. Akşası yok canım, akşa. Bu halterda hükümet akşası biten var da. Mümkünlük yok oğlum. Mümkünlüğünüz bulmağaç bütünle iyilenişmezke, bana beni dünyaya getirmezke gerek idi. Siz nerse Rıza tügülmenle, yoksa... Rızabız bala kayınayım, Rıza. Koşuğuzni borışqa alıp dururuz. Aydan Azine, özümüzden iyi. Men barmayım. Mene bir. Sen bar mısın? Men uyladım da sana kevge çıkmazqa buldum, Glüs. Mene. Akıllı baladan akıllı süsü. Malaycez, gilelim. Kazık. Enige. Üzlerinin birden bir ullarına maşina alıp bir almagan atanagan indi kız. Kelin bolup taştandı. Menim ota-anani baxitsiz etib yollab olingan mana bu kvartirada qurshaq bo'lib o'tirasım kelmay. Senga erib men bek qoti yolg'ishqanman, Glüs. Sening xiyoling menga shit, butunlay yot. Mene şulay. Sen menga kuyovga chiqmaysan? Chiqmayman. Çıkma balam, çıkma. Malaycez. Benim özümning de senga bek uylanashim kelib turmayali. Varis Avidris ayta, nega menga oyoq qo'lni baylarga? Mening netilim şol bo'lar. Aysiz. Sizning qaramoqqa kichkinagina o'zgarish. Qora dengiz bo'yina birgina Putyovka. Lekin men qaytuga qora bolga olingan bo'lsin. G'afo et endi bala qayg'inam bütünüsün bir yo'la hal etib bo'lmadi. Hal etmasangiz qarag'izani. Esingizdadir. Balakay shoqta meni qo'rqitirish uchun matchaga shibiq qistirib qo'yaydingiz. Abi tondi sharamingda da bor. Lekin men ana matchaga qistirib turmam. Barsında o'tarmiz, birdan birimiz. Barsında o'tarmiz. Birdan birimiz. Buyur. Diktatör. Kimlerge ilergine kursetmez bu bala. Otur. O'tirdik bala. Bastık bala. Otur. Bas. Haber bulup girdi bulut, yaş nuran kapladı. Davul uzdu, ıyat uzdu, bereket dostun tapmadı. Balası, küs parası, çizmedi de yaşından. İki kanat zilzileden yaşırdı. İki kanat zilzileden yaşırdı. Ya, kızık mı? Barısı da oğlum ha, anısın aşamınısın ki, bütünüsü impırtın ya, kızık oldu mu? Yok. Men Gülüs'ün mına şusunu tep kaylanıp kalığı bile bir de kilişmeyim elimine.
Мен дә Гөлүснең менә шушындый тискәре типка әйләнүе белән бер генә дә риза түгелмен. Минемчә тормышта нәкъ менә шундый финал булуы бик ихтимал. Соң ихтимал гына түгел ул, була да ул, бар да ул, күп тә ул. Юк, без балаларыбызда яхшы сыйфатларның өстен калуын таләп итәбез. Сырыйбыз, шулай булачак. Әйдәгез әле яңадан. Яңа финал ясый. Алла. Әти, ник шақырдың әти, біз келдік. Улым, рахим итегіз, балконға шығып басығыз. Менә әнисебізіміз аста қалса қалдық, әмма балаларымызны юғарға ішке көтәрдік. Сезне өчен тормыш безне кайгы газап диңгезенә ыргытты. Сезнең өчен без эт күрмәгәннәрне күрдек, балалар. Без бер-беребезне Ромео Джульетта кебек яратсак та, судка аерылышырга гариза бирдек. Сезнең өчен. Менә мәгез ашкычны, балалар. Әти, барда юкка гына бит, безгә ашкыч кирәкми, әти. Без ЗАГСка биргән гаризабызны кире алабыз. Әле күптән түгел генә өйләнешкән идегез түгелме соң, әллә аерылышасыз дамы? Әйе, без бала чактан аерылабыз. Әти, без саубуллашырга килдек, фатихагызны бирегез. Китәбез, китәбез. Китәбез, әти. Кая? Юлсыз җирләрдә юллар салырга, исез, шәһәрсез җирләрдә иләр, шәһәрләр төзергә китәбез, әти. Без бер-беребезне эзләп табарга китәбез. Бер-берегезне эзләп таптыгыз түгелме соң инде? Ә менә хәзер үзебезне эзләп табарга уйлыйбыз. Дусларым, сезне бүгенге шатлык белән тәбрик итәм. Кадерле Гөлүс һәм Нәзинә, сезне иле булуыгыз һәм бергә булуыгыз белән котлыйм. Гөлүс, Нәзинә. Яңа финалны белмәй ахыры бу. Энем, Зөлфия, Баязи. кара әле. Менә синең бүләк иткән вазың мәле, исән чагында үзеңдә торсын әле, үзеңә тапшырдым. Джульетта. Мин Джульетта роленнан инде баш тарттым. Ни өчен? Булдыра алмыйм. Кинәт 15 яшькә картайдым. Ара, мин дә нәкъ менә 15 яшькә картайдым. Әнисе, боздылар һаваны. Әҗәк, һава бузылмады. Давыл узды, һава ашылып кына килә. Шулай бит Әбүзәркәй. Урны белән. Карагыз әле, мин аңламыйм. Кем айырылды, кем кушылды, кемне котларга сыймый монда? Беркем дә аерылышмады. Һәм кушылмады да бездән башка. Беркем дә аерылмады, беркем дә кушылмады. Яшьләрне яңа тормыш башлаулары белән котлыйбыз! Үксерләр яшергән һаваның 7-нче катына. Мәрикмен, үксерләр яшергән һаваның 7-нче катына. Хыяллар, 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 күлкене 7 юл шатына. Хыяллар артыннан еракка, еракка, күңелләр мышардай талпына. Хыяллар артыннан еракка, еракка, Мышардай талпына. Балкытым, җилетен уртасын алдында йылдызлар атыла. Балкытым, җилетен уртасын алдында йылдызлар атыла. Хыяллар, 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 кибәндә җан нурын яктыра. Хыяллар артыннан еракка, еракка, күңелләр мышардай талпына. Хыяллар артыннан еракка, еракка, күңелләр мышардай талпына. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Илдар Юзеев әсәре буенча куелган «Улыбыз өйләнә, без аерылышабыз» дигән спектаклен тыңладыгыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбыз шушының белән тәмам.